Aduh barbe kamu tu tiung aduh baramung mutu cempala pudu habaje lain tatamung dengar tengkulun ke mulut Saidina nyoman tong lambulan mulut wangi orang kan tak pegang berijang wangi sedara kadang bagi urang-urang getanyo yang hartawan ingat hai rakan yang nana bulannya sidengku korbankan betul pakriban macam nu pegahaba nu bunekan duri wahai orakan hati tenang be syara pakta be wate rapat di munata wahai bangatan yang ladomai curbang sitkan duri hana karena maulud Nabi wahai orakan gekun abih wang bermacam cara yang lebih tajra bang salihin Allah dapu jamai anu yatim yo punting lagoina menurut mampu tanya orakan menurutnya tanya gereja kadang hanate anu yatim taboh kecamatan tip taboh mukim hai cubang kadang inu puna hana taboh mukim buna taboh kampung benutim tengkulun menan kira karena anu yatim teditan untung nyawa tengkulun khanduri jirata pelam hanale sedara kandung udep di kampung cit duangan pema nanyang sedilam pamahanale yo sedih bukan le muntui nganama oleh yatim lamhanale ibu yatim piatu jiro ia mata wajib getanya peduli hai tengku benata bibu tu ala kada pelam anegap nya jamun maju wahai tengku mewah lagoina je anu yatim tudi hai abu diklik mugru diro ia mata ambulan malat beganang hai tengku bunutem hai abu anu nyanu kira munyo nebriti dekat atau kanduri nyo fala Tuhan beri melipat ganda betul tapi lam hati tengku bertuci nyo be but keji tinan sedara muaten kanduri ngan karena Allah be tutah payah karena gapata yang menyamutun ati tengku mutua fala ba Allah membacut ana ka abe kebu ka abe ngan kibah ka pupulam punoh menatat ne unang tegap kemudian karena lamati idone hana tusi fala ba rabbi mubacunana yang cukup sedih takalan mehangat rata je tempat menawan cara
Oh wate khanduri di menatah ladum hai sabat Ya. Geundang pejabat ramai lagoina Ye anu yatim kadang sedih lupatan Diliuk bak langsat mu blek-blek mata Ye hurung rayu-rayu Ye hayu lupatan Idang hai tabat bu bebe daya Di anu yatim tu dilupatan Oh di umahat di ro ia mata Yang kejut danyo panitia Bupang hai tabat Beradi tatat ni ba'da kira Di anu yatim ladum sidka ge pupa bu tabo kula ge yu puo ke ma Nyo wate ta ingat tengku mutua yang mungkin kan karena Allah akan duri gata tapi mioku bapak-bapak yang kaya-kaya put Nyo Danginggu tekut bu bebe raya Betul Yang bonanu tu pewahe tengkucut Limpun dalam perut bu bebe raya Tonyang pajo ha anu yatim anu yakin bacut Betul Wahai tengkucut tinggal geting ta Yang perleta pega wahai orakan Bakda pegot aturan bupah lagoina Betul nasa Oleh da pujamai anu yatim bandum jihnyan Baru hai rakan pejabat nombor 2 Betul Baik oteto Pak Camat di kecamatan atau kadang-kadang dari Kabupaten Pina Betul Yan anu mi ulikot gu pegamenan Betul yang modenyan macam hanagot cedara gara-gara na anu mi rasuki tanyo erakan pakon yut munan ladum cedara Yo mata Nabi dileta tabojan Nyo. Bitan gu tayang ngomong tu yang nama Betul. Yang gepujame kanduri tabe oleh janjungan Anu yatim yang tayang lepana Tabe gu tulung jiang mulaan Oh lunyan cubang Saidina Saidina Ya. Jihana gu kira oleh janjongan Yang penting anunya hati bureza Munyoka mangan hati yang anu yatim Dak taleng amin gu kabul doa Betul. Yan menan tengku Yan bunu yakin Ngan doa anu yatim tampi kaya Kon kana kalan wahai ada Nyo pekatun lam nanggro kana rupa Nyo, Parkina mutibah macam bago Rata jetago wagi cedara Karena hana adenyo pun gedanyo Hak-hak anak yatimnya tak kira hana Pelom ruh dapajo hak anak yatimnya Ada le kaya hairakan hana mengguna Oh tablo moto bit rame hana ban Betul Oh tablo moto cit le hairakan Untuk bak jalan ka dipo Honda Ka dipo urung mujan ka lamblang Mujan hairakan kudih lam rima Nyo gara-gara kadang kutanyo kekayaan Betul Mutamu sedekah pidan hanta tim derma Gaduh ngon pengyan jak-jak hairakan Nyo hukum-hukum Tuhan hana tak kira Tuku di dalam kampung nu kalan jino nyantruh bantuan Nyo Anu yatim ladum ebang kaji keluar Ya Karena ji ubit hana naungan Nyan kunyan menan pikiran gata Ya. Padahal mula-mula pun sijih mulaan Nyan jok tumbangan mula pertama Rahmat lam kampung menan
nyan ku macam gutanyo hai rakan Bandung mulia yang kaya-kaya nuluhurakan Nyo. nyan menan macam guyung letai dina bek di urung gatin mutapu pitan yang kaya hai cubang ubina gua Pualam lawetnyo arada je gampung. kanyo tak kalau Wahira kalon cukup le dana. betul Yan awate tak kalon na lebih penggampung. Hana gutim tulung yatim sedara. betul Padahal kana nyo penggampung. betul Benata tulung yan wahi sedara. Benakuh dikuci tiga nyo di dalam ubun. Pakai ban lang ampung tapugot khanduri daya betul khanduri ke anak yatim na lebih penggampung wahira kalon bek tamu bagi dada nyo menan lagi katun tegu hukum tinggal hora kalon nyo kenong inaya yang ladum penggampung waye edengku nyo ladum mencit hana karu dibagi dua nyo obana peng lebih bak jiblok kebu laju hai tengku ji bagi dua Nyo. ji tayong di masyarakat menoban macam nyo laju hai cubang gebah-bah memang dia tahu nyan kita kejadian nyan bener tepu hai bang bukan penggata nyan peng masyarakat wang hecun abang munyota pajoh mutinu labang katente gula Betul. katente ontajak muno ai cubang munyota cru pengyan jadeh binata Cukup ramai karena tak ingat wahi cubang Betul. nyopeng gejuk ke pembangunan di dalam desa Ya. hana hai tengku meayang-ayang Jipal batuhan kagebi bala dah pelaku berade wahai orakan Betul. bak wate musren bang yang gehoi dumrada Betul, Mata. kamu pepakat kamu pembangunan tapi habis pengen pegah-pegahana bak pegah-pegah mentong wahai orakan menyo model-model yang sudi hilagoina ci pegah cara tiga wahai cubang benar khanduri hadakan ke anak yatim sedara kadang lang ampung pina anak yatimnya Wahana. wahai orakan merumah jihana Ya, betul. diduk ngan poma kadang bineh jambu belang nyan benar cubang tak pegot tigra Betul. supaya rahmat menghad bak Tuhan Betul. gampung tanya nyan wahai sedara nyo bener fikir nyo bener tuan bek tampi ngon pengyan matu penjara diri bepeng kampung tengku ne makan betul nyan payah pengen jak lake meahbak raya desa nyo jih anak balahi pinaruh pengen nyo konjut menan-menan yawa baka Nyo. muhanu patih lagi kamu putan sinetran hai bang yo kadar gula Ya. bak kebi ladum raya fruit kabutung hai bang Nyo. yang ladum cubang sit le binata yang ladum ka japi badan ka cekang karena kutimatan muji johana pulam ke anak yatim menji putu di tinan Ya. yang cukup hai cubang pasti bahaya nyo hukum karma ingan ai cubang Betul, betul. bunanu tayang wangi sedara tatayang kudro wahi urakan tatayang ke intan wangi sedara Betul, sama. nyau ke bulun mulut butatim hai abang Ya. Gedanyo rijang khanduri ke saidina tak perdaya urolahi nabi nyo punting hanaban tak khanduri hai bang Bandung berada pejamai anak yatim tak hoi rakan-rakan Betul. tak putu biat idang menatah bertigra nyan benana ingat wangi cubang
dak tapa tu bit wang berikhlas kata. Nyo baculun tayang nyo badron hai bang nusi kurjang pun jolatan buna mutu kucok peng kampung di tingku makam laju olunyan kanuri taidina yan mutu peng jino gesembunyi rujang laju olunyan kanduri raya karena kalau peng ti kebuagam si jo pun jolatan bak toki bakam Munyohana diizin le masyarakat cubang belum secara diam-diam nyoraya tak dosa lampu listrik tak buat anak miat tak cuahirakan yang disiangan Tuhan wahai saudara baiklah dong upegah hanya tudung pemerintah hana matalah hai bang munyo pencurian masuk penjara jih gutik dalam kuburan kalau mutu mengon ustaz ulun tuan baik ku pegah nama bertanyong bak lun di ustaznya ilun kepadum tun hai bang kucu wonyo saudara kucu aru listrik hai cik pakiban macam lun pegah cuk bang nu bayar benar walaupun buat god nu buat anu miat wahai erakan nyan pencurian wahai saudara tapuka kedai mitra ta Cina cuk bang walaupun awaknya lain agama tapi yang kafe di mi kun hai rakan idu cubang ketanya mengangu hana munyo ta cuanya na aturan baik macam-macam wahai saudara yang kuju ketanya baik lalau hai cubang benar jak tiga go cubang tak dengar drah saudara ngan mupom halal dan haram baik fikir pengkampungnya dia tablau kubur raya Tati laju kudih wahai cubang munyo di luar aturan nyan pih mendeca munyo nucu apui lasre wahai orakan nyan ku tinggal cubang dengan tiut kata Muyo hanta pati wahai subang Sita lakukan pakriban cara di manusia di kalan pitan betul yang cuma ji Tuhan ji diriku macam lagi ji pegat itamat ji pegat itatan ji pegat itidalan dunia ji pegat itibaka ana puda ju wahai orakan jino cubang sembunyi kata tapi bak wate akhirnya wang bak korongkongan tinan ku lemah terbukti nyata munyo tapi ke wange cubang mitur ta pulara lumo agam na ubedaya takoh na lương lam lampuh go pih la ke cubang munyo mukrun ate po jinyan nyan hana rida nyan pihan jir wahai cubang munyo narakan mutur ja utana humulia payah lake izin nyan ba urang nyan pelom hairakan bak pitang raya diga nyan buno gemeng ja ukude wahai urakan kage bak pitang nyon tu kulumo raya wate gua ka didan legop cubang melake pitan wahai saudara truk bak nyan payah tapi ke wahai cubang yang kuju kalau tak tapurulan yang hana-hana yang harum-harum kalau tapurulan yang kuju cubang kalain kunida yo habalam kitab wahai cubang yo sampaikan kepada ayah dumna muyone pati fala bak Tuhan muyo bantahan pasti selaka menan citanya wangi cubang baik tak pegah-pegah ke gom mentong wangi saudara na tak puput ke do wangi urakan munyo mulut nabi cubang bit lumah tanda wate ta rencana mulut lagi tanya uronyan laju rezeki gubile Tuhan wahai saudara ada na jadual ladum kapayah pulang wahai cubang kamu gana-gana
Yang kerja penting berikhlas cubang. Betul. Baik wayang-wayang wang hece dada. Menyohana ikhlas. Nyan pulemah cubang. Nyan tu kabo cekang dan lagi dia. Buddha adik, Buddha umi, jakkan duri molo Saidina. Buddha adiknya Buddha umi. Takkan duri malam Saidina. Munyo tantakan duri, ba ule titihanangan Saidina. Munyatanya hanata khanduri ba oleh titi ongan Saidina. Buddha rakan Allah Buddha adun. Aim bela lo taru Wang hece dara ya Habiballah ya Rasulullah lahi Muhammad di Nanggara Mekah ya Habiballah Allah ya Rasulullah Nabi Muhammad lahir di Mekah. Olahi Nabi dalam dunianya wahai ada tanya dumarada hudip kamangan lam syariatnya rahmat jutago katanya rata Yugalam lahir ya Rasulullah di Nanggara Mekah cukup silakan Yugalam langit ya Rasulullah di Nanggara Mekah cukup silakan Inangan agam ejurubang han muha arah gaduh jak muka agam dengan darah ni bak masanya di dalam Nanggara sedingan bangga kadang-kadang kau hukum rimba yang tegak-tegak kapung mageman Nanggara yang tutuan hai ada kenang enanya Yo golam Umar damang Islam bermacam-macam lahir bud keji asa yang lahir masanya kon anu agam yu tanom rejang perintah Jibril asa yang lahir kon anu agam yu tanom rejang perintah Jibril orang inang la inang ni bamatanya harga pidan sedih bukan le di orang inang la inang ni bamatanya harga pidan sedih bukan le ibarat kue Blawa bineh jalan lepas jotinan ke asal Jibril ibarat kue
Belum bina jalan Lepas jotikan Ke Anseh Jibril Lagi ngan kuat jibalasan bermacam-macam jalan dicari dipegang meno ni bawa tenyan oleh bajikan yang mat-mat negeri menyoro udep anu inangnya singoh malenang serta abi hana pepajo nanggro susahan menan ke macam yoh nyandirawi Yoh jahiliyah menan ke macam sedingan aban goh langhe nabi nyan jahiliyah sedikan wayang nibak masanya orakan goh langhe nabi Gudanyong udep Wahai orakan Jino ka senang Kalahe Nabi Dalam syariat Menghadna jalan Hudip ka aman Ikut Islami Umupul plodon Nabi masanya Allah Perintah Tuhan Ubah Jibrail Ugu haira Geyu jakenan Bakwate malam Kutika sunyi Nabi nelanti Yud kerasulan Nubri pedoman Ngon kitab suci Bedah warehelon Inangan agam Dusun ngon pekan Dum umat Nabi Buddha Warehelon Inangan agam Dusun ngan pekan Kota ngon pasi Butate makhanduri Molo janjongan Bek tampirakan Nada wadawi Urang yang hantem Bahle di sinan Mungkin ajaran Bajih dan akhir